دما خوش ببینرین هجا ایرو یکی آدار 2023 روزان روزا چهارشنبه بویا روی شدن هر سرکی و هری بالکش یعنی لسرانسری جهانی رودانه می هول بدن دنوا 20 دقیقه جهانی ده جواره پیشکش بیکن. بله جارکن دما خوش ببینرین هجا باشرین کابل بوی جنازین لبن کابلان او مرنا به هزاران کسی او یک برهما رژیم فاشیستیا سروک AKP اردوغان یا کلباکوری کردستانی یا اردوغان بسر وی که دجی داخوازا حلالیه دیگه او داخواز هم لنواگل و هم جه لپارلمنتوی راستی برتک و هرسکه زیده هات. 24 روزن روش وهایا خمساریا لهمبر ایشا جواکی لجه آلیکاری بازارین لسر ایشیتین کرن به هزاران کس لبر کاولان به چادر و پیدوین جیانیه. ددمک وهاده عردهجین بچوک لپای هف بیکتین. راساتخانه کانزالیای راگهانده کل نافچه یا کارلسویا هاتای به پلیر 4.8 عردهج چه بو. آفادیجی دیارگر کو ناوند عردهجی نافچه ناوندی آنتاکیا یا او پلیاویجی وکه 4.4 بیکاتیه. آفادی راگهاند کو د عردهجا ششی سبات یا ناونداوی مرش بو جمارا کسی جیانا خوش دستای گشتی 45,000 و حیشتی و نه کسی. لگوری دانین آفادی جهرمی نیزی 2 میلیون کس جهرمی هاتنه وگو هستن. جعردهجا دسپیک و حطانها بیتری 100,000 عردهجوک بیکاتنه. لسمسوریک و یک جباجارین گلکی باندور جعردهجین مرشی گرتن حطانها لگور هجمارین فرمی بیتری 100,000 کسان جیانا خوش دستایه. جبرکو پشتی عردهجی حتی چند روزان آلیکاری نهاته کرن. گل کسین ساغ اندبن کاولانده جیانا خوش دستان. Arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. سروکوماری AKP اردوغان جی چند روز بری لسمسوری داخویانی دا و داخویانی دا گوت او درنگ چونه سمسوری جبروی مخواست سمسوری حق خواه حلال بکن. İstifa etmek yetmez. سروک وکیلا کوما HDP مرال دنیش باشتا جی لپارلمانتویا ترکیه برتک نشانی گوتنین اردوغان دا و گوت ولات نتو بازرگانی یا کو AKP و قوسری کرنه اوه و جبو جیانا خویا آبوری مروف کشتن. هونیش بردج مناتیا گلو کشتنه ورندار زاندن. کسک جمع حق خواه لو حلال ناکه. مغدوری عردهجی یوسف اکگل دیارگر کنیزی بینجی خزمینوی ده عردهجی ده جیانا خوش دستانه. یوسف دازانین کو خزمینوی جبر کو آلیکاری نهاتیه کرن جیانا خوش دستانه و گوت او حق خواه حلال ناکه. بلی هر شفی رژیم ترکیه اردوغان دمک کوش بر ارتش دنوا زوریان دیا دما هل بجارتن جاره کدن وکه 14 گولانی دست نشان کرد. سرکومار AKP اردوغان د جوینا کوما پارتیا خود آخوی اردوغان گوت دی افگل د 14 گولانی ده تشتا پیویز بکه. به دومداری اردوغان هول داخواه بگوتنا ممکن نینه که ام پیشه ارتش بگیرن پاراست او د گرمپریا اخافتنا خود لسر و گوهرینا باجار سکنی. اردوغان ادعا کرد که صدام هلوشینا د ارتش ده به جهن آنینا و گوهرینا باجار او مخالفت هدف گرد. هر وا اردوغان برسف دا برتکا گل که دگوتن دولت تونه او ادعا کرد که دولت لحرم ارتشیه. لگوری دما آسایی و هل بجارتنا لترکیه ده 18 هزران ده پیکوره. جبر کریز آبوری و سیاسیا لولاد رژیم AKP مهپی دو خوازه دما هل بجارتنه پیش بینه. او یک بخوره قانونا کو اردوغان نکاره جاره کدن به نامزد سرکوماری دردخه. لگوری قانونا ترکیه کسک هری زیده دکاره دو جارم به نامزد سرکومار. هل بجارتنه که پیش وقت جی تنی بدا خوازه پارلمنتوی دبه.
لی یا دیار رژیم اردوغان نخوازه هلبجارتنه که آسی او دا اتمسفره که آرام ده پیک وره جبوویه که لری بازین درخستنا آلوزیان دیگره. لیونانستان قضایه که مینا کابوسی پیک هات ترنا بار او یا ریویان لحف قلبین ده انجام ده سهو دو کسان جیانا خوش دزدان 25 جیگران 85 کس بریندار بون. شب دن ده ساعت درنگیه ده ترین ریویان و بار لحف قلبین. ده ترین ریویان ده 305 کس هبون. ترین دما جپایتخت اتینا دیچو سلانیکه لنزی باجاره لاریسای لحف قلبین. هات دیتن گوده انجام لحف قلبین ده آگر بهن بشن ترینه کتنه. ده انجام قضای ده 32 کسان جیانا خوش دستان. هروها 85 کس جی بریندار بون گوجوان 25 کس برین وان گلکی گرانه. پشتی قضای رویین ترینه با اتوبیسان برن سالینیک، لاریسا و کاتارینیایه. خبات لگرین و خلاص کرنه ین لجیه قضایه حتی آمده کرنا وین و چه دوام دکر. درباره صدما قضای ده حتی نهات آگاهی نهات نداین. والی هرم زاسایلایه کوستاس اوگوراستوز جی چاپمنیا یونانستان را گوت. 4 بشن دسپیک یه ترینا ریویان جره درکتن. و دیده وسایتن دنده شوات پیکات. والی گوت هر دو ترینجی بلا زوبز ده همار گیدت شون. آجوکارن ترینه نزانی بونگو ترین جالیه دشبر بته. دی چاپمنیا یونانستان ده قضا وکه کارستا ترینه یا هری گران آدیرو کاولید هات راگهاندن. دی داویه ده ده سال 1972 ده 19 کس ده قضای کترینه ده لنزی لاری سامرن. رویترز بالکشان ده سرویه که گو پیدوی بنوشن کرنا سیستما کبنار آریین حسنی یا یونانستانی هیا. لوی ولاتی گلک ترین بی یک خطی دچن و لگلک دبرانجی سیستم سینیالا و کنترول کرنا اوتوماتیکی تینا دانین. لوکراین دواره شر و دیپلماتیک ده تغییرات زیاده یا ارتش روسیه رین دچه باجر باهموت کنترل دکر ربریا کیف جی ایدی لروشا دجوار یا لباجر مکورته هم وقت ویه که بالفرک بیمروف کو دی ادعا کرن یا اوکراینیه 100 کیلومتر دوری مسکوی هاتخستن. اوکراین خوش شرکی دور و دریج را آماده دیگه. نه پیامین آشتی و نجی بنگوازیان حتانها نکاری شر به دراوستاندن. سروکومار اوکراینای ولودیمیر زلنسکی د پیام خویا ویدیویا نو دراگاند کو شر لدر دورا باجار بهاموت لروشلاتی ولید دجوار بون. ارتشا اوکراینای د داخویانی که دراگاند کو روشا لعنیا بهاموت یا لروشلاتی ولید کو هزین روسیای هول ددن و دور پیچ بکن گلکی آلوزه. هرچند پسپور لسر گرینگی استراتیژیک آباجر لحف ناکنجی به هموت جبو کنترول کرنا هرما دونباسی خودی گرینگی کی مزنه. زلنسکی ده مها کانون ده سردانا هرمه کر و سوزدا کو حتا کو گنگاز به وی باجاری بپاریزه. لگورنوچه ناوندا مدیا یا ارتشا اوکراینای فرمانداری هزی بجایی اولکسندر سریسکی گوت روشا در دورا بهاموت گلکی آلوزه. الکساندر دازانین کود وی شریده کما چکدارین روس واگنر لعنیا شر جه گرتیه و دست نیشان کر کو او هول ددن پاراستنا هزینوان تیک ببن و باجار دور پیچ بکن. ده هفته داویه ده کارساز میلیونیر یوگنی خودی کما واگنر راگهاند کوی چند باجارین در دورا بهاموت کنترول کرنه.
سولیدار د چلی ده کراسنا گورا د سباته ده و هری داوی 25 سبات ارتشا روسیا گونده یا گدنی لدردورا باجار کنترول کرد. به وی کره نهاج چارین کو اوکراینای با هرمی آلیکاری دشاند سیکتنه بن کنترولا روسیایی نهاج ریا چاران آچا زف یاره یا لباشور باجار کنترول بکن. بریا شر لباجار بهاموت 7,000 کس هبون. نها 140 جزاروک نیزی 5,000 کس مانه. جالی دنبه سکرتری گشتی ناتو جنس ستولنبرگ دو دیارگر که ولات ناتو لحف کرنه که اوکراینای لسر دا خوازا وی تولی کوالیسیون ببه لی او احتمال که دم دریشه. روسیا دوهراگاند بو که بالافرک بیمرو و اوکراینای بقاسی 100 کیلومتر دوری موسکوی و لنیزی ستاسیون که گازی هاتیه خستن. هر وهاد داخویانی ده دیار کرن که سه بالافرین بیمرو این دنجی لزورین جدا هاتنه خستن. ده انیا دیپلماتیک ده سروک بلاروسی الکساندر لوکاشانکو لپکینیه. بلاروس و هوالبندین موسکوی حتانها دستوردان راست دشر در رد کریه لی دستور دای هیزن روسی که جا خواهی در باسی اوکراینای ببه. بر ایران به دولمندکردنا اورانیومی جارکدن ولاتین روش آوی به هرس کریه آژانس انرژی اتمی راگهاند کو طهران اورانیوما ج 183.7 یا دولمندکری به دست خستیه آلمانیا و اسرائیل جویه که بفکارن. آژانسا ناونەتەوەیی یا ئەنەرژیە ئاتۆمێ ji بۆ lêkolînkirina teesîsên Îran ên uranyum lê têne hilberandin di tevgerê de ye. Ajansê lê teesîsa nuklerî ya Fordo ya Îranê lêkolînek pêk anî. Ajansê diyar kir got parçeyên uranyumê yên ji 183.7 hatî dewlemendkirin dîtine. Endamên ajansê li ser mijarê bi rêveberên Tehranê re di nava godûbêjandine. Li gorî tora BBC rayedarên Îranê iddia dikin ku di bedgirtina ji marên uranyumê de şaştî hebe. Beriya niha jî endamên ajansê iddia kiribûn got uranyuma dewlemendkirî ji 184 hatiye dîtin lê piştre ev şaştî hatibû sererastkirin. Sedema vê şaştiyê jî bêdanîna madeyên radyoaktîv di nav santrîfûjan vegirê da bû. Li gorî vê rapora nû ya ajansê, şopên uranyuma dewlemendkirî heta ji 183.7 hatine dîtin. Di vê raporê de ji Îranê hatiye xwestin got di derbarê vê mijarê de zelal be. Ji bo hilberîna çekên atomî pêwîstî bi uranyuma ji 109 dewlemendkirî heye. Li gorî vê raporê ev asta paqjiya uranyumê li teesîsên Fordoyê hatiye dîtin. Berdevkê rêxistina enerjiya atomî ya Îranê Behrouz Kamalondî diyar kir ku ev rapor wek berevajîkirina rastiyan e. Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îranê Nasir Kenanî jî ev yek red kir û got Îran girêdayî peymana NPT ye. Peymana nuklerî rê da Îranê got 3.67 ji sedî uranyumê dewlemend bike. 2015 di navbera Îran û endamên daîmî yên Konseya Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî, Amerîka, Rûsya, Çîn, Ingîlistan û Fransa û Almanya 5-1 de peymana nuklerî hat imzekirin. Li gorî peymanê Îran dikare ji 103 uranyuma dewlemendkirî bi dest bixe. Lê Amerîka 2018 xweş peymanê kişand. Dewlemendkirina uranyumê ji 106 ji aliyê Tehranê ve fikarên welatên Rojavazê de kirin. Wezîra Derve ya Almanyaya Annalena Baerbock roja sêşemê got welatê wan û İsraîl ji vê pêşkeftinê bifikarin. Ji ber ku ew bawer dikin ev asta dewlemendkirinê tu hinceta xwe nîne. Têpayîn ku têkildarî mijarê rêveberê giştiyê Ajansa Navdewletî ya Enerjiya Atomê serdana Tehranê bike. Beliçavê Swêd û Fînlandayê li Parlamentoya Macaristanê ye biryara ji Parlamentoyê derdikeve wê qedera endamtiya van welataniya ji bo NATOyê de astekê de diyar bike. Parlamentoya Swêdê û her wiha Serokvezîrê Macaristanê Viktor Orban jê li ser mijarê didulîne. Aggravated by the impact of climate change
پشتی دەمەکە درێژ ئەندامتیاوان وڵاتان لە پەرلەمانتۆیی هاتە ڕاوەستاندن پێشنومە ئیرۆ دکەوە دەنگدانێ. New element is that can be also the grandma or the grandpa. So if both parents work and there is a very سەرۆکۆمارا مەجارستانی کاتالین نۆڤاک بانک لە پەرلەمانتۆیە کرد گۆ ئەندامتیە هەردوو وڵاتان دەزووترین دەمدە وەرە پەژراندن. in Hungary too, which nobody else has around the world. So these are just نۆڤاک دیار کرد گۆ ئەو پشتگیریە دەدەم بەشداربوونا وڵاتین ئیسکەندەنافیادە ئیتیفاقیدا ئەوەها گوت هەنێک دەفکرن گۆ ئەڤ ڕەوشەک تەکنیکیە ئۆستاندنا بڕیاری هێسانە لێ نەوسایە ji ber ku biryarek tev li heve divê bi baldarî were nirxandin. Ez bawer dikim got di zûtirîn dem de meclis dê biryareke bi aqlane bide. Group of the parliamentary parties, foreign minister and defense minister leading that process. Ji aliyê xwe ve wezîrê karên derveyê Finlandayê pêka havêsto daxuya kirin ku Macaristan plan dike di nehê adarê de şandeyeke parlamenteran bişîne welat û li ser endamtiya welatê xwe ya lê NATOyê nîqaş bike. Swêd û Finlanda ji bo ku tev li hevpeymaniya sîh endamî ya NATOyê bibin, pêwîstiya wan bi erêkirina Tirkiye û Macaristanê heye. Wezîrê karên derveyê Tirkiye Mevlût Çavuşoğlu bi bîr xist ku hevdîtinên li ser pêşnûmeyên endamtiya NATOyên van welatan wê nehê adarê ji nû ve dest pê bikin. Wezîrê Tirk iddia dike ku Swêd hîna jî li gorî daxwazên wan tev nagere. Hogy mind Magyarország, mind a magyar kormány, mind a magyar Serokê Koma Yekîtiya Welatiyên Macaristanê Fidesz Met Kosêz 23 Sibatê re gihandibû ku partiya wî ji bo erêkirina endamtiya van welatan daxwaza şandeyekê bo serdana Swêd û Finlandayê kiriye. Vezetőket helyezzenek szankciós listákra, éppen elég baj. Serokwezîrê Macaristanê jî Viktor Orban 24 Sibatê gotibû abûxwe piştgiriya endamtiya Swêd û Finlanda li NATOyê dike. Viktor Orban diyar kir گو ji ber fikarên beşek ji endamên partiya wî ev pêvajo dirêj dike. Orban anî ziman got ger ev welat dixwazin beşdarî NATOyê bibin, divê iddiayên bêbingeh ên li ser welatî wî tên kirin, bên bidawî kirin. Berê serokê nû yê welatê herî nüfusa wê zêde yê Barzemîna Afrikayê diyar bû li Nîjeryayê namzetê Partiya Desthilat ya Kongreya hemû pêşveroyan Ahmed Tinubu bo serokê nû yê Nîjeryayê. Nîjerya got welatê nüfusa wê ya herî zêde ya Barzemîna Afrikayê serokê xwe hilbijart. Li Nîjerya ya welatê herî nüfusa wê zêde ya Barzemîna Afrikayê encamê hilbijartina serokatiya welat diyar bûn. Serokê Komîsyona Serbixwe ya Hilbijartinê Mahmud Yakûbû ragihand got Ahmed Tinîbûn 8 milyon û 794,726 deng standiye. Ahmed Tinîbû waliyê berê yê Lagosê bola bû. Di hilbijartinê de şensê serketina wî zêde xuya dikir. Tinûbûyê got 8 salan waliyê Logasê kir ji ber xizmetên xwe ji aliyê gelê herêmê ve navê xwedayê Logasê lê hate kirin. Yakûbû destnîşan kir got hevrikê herî mezin ê Tinîbûyê namzedê Partiya Demokratîk a Gelan ê muxalefetê Atko Abubakar 6 milyon û 101,533 deng standiye. Namzedê Partiya Karker Beter Obî jî di sînorê 6 milyon û 984,520 dengan demaye. Li Nîjeryaya got bi sîstema federal tê birêvebirin, ji bo di hilbijartina serokkomariyê de bi ser bikeve, divê li paytexta herêma Abuja û 24 eyaletan her namzet ji sedî 25 dengan bistîne. Li Nîjerya 36 eyalet hene. Tinibû di hilbijartinên 12 eyaletan de bi ser ket û li 18 eyaletan ji sedî 25 ê dengdan wergirt. Muxalefeta sereke PDP jî li 12 eyaletan bû yekemîn, lê pêş jî 11 eyaletan û herêma paytexta federal bû yekemîn. Li Nîjeryaya got nüfusa wê nêzî di 106 milyone 18 berendam ji bo serokkomariyê hevrekî kirin. Dengdan 25 û 26 Sibatê pêk hat. Jimartina dengan got roja yekşemê 26 Sibatê saet 16 dest pê kiribû, îro bidawî bû.
بلینو چین ما بداوی بون هر شاد بختار بن